Unong tray obar krau, ubadon jingadai bagi kenhun leno, ulangam jelo pakul kam, kadba udang persyang ban pet keran, nakibor pahara. Uweu obar krau wokar, ubadang arpulai senam ke arta, ubadon jingadai bagi kenhun leno, ulangam jelo pakai jahat visay nala, jong ke kulkam sau Kashmir, kadba udang persyang ban pet keran, nakibor pahara. Layat ho baya kamet jong imtias amat makrei wadai unong song jong katang mak lasai na katay kawa hakasi ublay hadin ba ulangam syaki ki batu stand hakapor bagi pulit kidang yan syakman katkum kitalong kubor layat ho ba umakrei ula syak pet ngor hadin ba ula pla hakibor sensar halor kajing don keti jong u bat arteli kijikari jong kileno jong ke Pakistan. Hakalai tarik jong neu penai, lai syakem balakam, ba ulang penbiang bam, bat penbiang yikileno kibat trekam, hakat hain klau tangmak, hadin kecing trelang jong u, ulang menjur banirap yikibor pahara, banwat yakajikari jong kileno. Kan baka kenhun baya trelang jong kipulit, bat kisipai, kidang wan sajan kejaka balabu, hakasau tarik jong neu penai. Umakrei ulang persang ting ban pet kerat, dakabarung sepowa. Kabatuj kador jong kadron kalaring ya kapor bo ulangam sepo hakabahadin kata ula syarong no hakajing be jong ka kabajur bha kinong sosnong kilalap ya kamet jong makrei hadin bakila pentip mardor seki pulit kakanhun pulit kelapoi sekatega jaka ban sei kamet nakabantaki kam ain kibor penyat hakatanat sensar kila pentip bakajing tokit ain kanaya sekmat hakabede ban kanega jingja.